TV Badwam so yakọ ya homegye no aba ya hye adwuma senti memo achemu akwa abaso nkokran famra Adom TV Badwam dwumadie no do so ne edu so no ya Adom TV Badwam kase ensam no ne etodwo mu bi ya wobetini enra beach ahodo ewon kran ene ne monten so ene miamia ahodo de se wani nsa okachira agroko so ewo ho ye de honsam ni chiremu no ebebro na fe ya bode ewura kentampo waterfalls ehonso won wanyeja won ho kra ne de aba eye kokomlemle so bra Adom TV fufuo party na hyehyɛ so eno ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase wo share me live on Facebook/Adom TV extra Go TV channel 119 DSTV 280 oko YouTube a search Adom TV 2 wo benya yen wo ho anopay mi amesom mo midi afia amankwa tamaklo afia ni DMT said ensem ni chiremu ankasa etie enra busuekuo ahodo Easter Monday 1 month na fie ni di anakeke na mom dodo no abapro ekọ beach ahodo kokodi agro dware nsum ema won ho sepe won eho na Adom TV kase ebopini ho ni bi kasa ya nsema odi tudwa eni ene eye Easter Monday sedemo ekopiemu ewo beach ahodo a ewon kran ha labadi omanfo asalai ewo beach no se wodi weni nso ekire eye laboma beach a ewon so no abusua abodompem a womo egu ho edware ebimo a womo ne Adom News nsentwofo atwetwe nkomo womo di tudwa se ene de na ka womo plans ho se womo ebeba beach na womo ene womo abusua aba bedware na womo agi wonani Mimi said me ba ha since 2008 member beach da and then madam for see yembra beach enti ye ba enu so aja medware mani age sometimes no ho na release this stress and enye holiday no kwanti ba ye hu say programs koso wa na eni age nso ye de enkwala ba omuso mani age say efie de age ahomisa ba pool de pool ni beach en shadamba nti say once in a while no ne aba beach ni abagie ni kakra edwediphobia womo nso eton ade ewo beach wo ene Adom News nsentwofo atwetwe nkomo womo di tudwa se amafo abem omo to ade mo eye okay first ni de edru holidays a eye krofo ba na say I say market no shedan koye papa bia ebia na sika ho aedin obi wo ho a onye bi nti onye bi no betina fie omo wo bi no mbeba tini de edu holidays a ebedu by this time kana meduane asa na to Adom TV kase no so na se wokọ kentampon so esewani se okachire bra adehye ne abusua ani kooko ahodo nso bowura mu wo kentampo waterfalls Atoyerenchama esi ye Kentampo Waterfalls afimpi mienu ne dunso mu a nipa binom efa mo hwere won kwa no enam so ma ban nam Ghana Tourism Authority so esi bia ho yi pa enifo ahwe de niema atoto na kwan mu se ne be ya sa atoyerenchama esi ye no ensa nkoma no homene so biem ama bia ho ayakono de ama omanfo a wonom ahyase ekọ honum ekọ akọgye wani a enya asem ketua wonom a wokọ ho bie ena ne Adom kase atwetwe nkomo a wache die ntia ho ena wokọ so wokọgye wani no Ediemba Kentampo Waterfalls say ye kuo if I show you kuo no ya ni so ade hunu ne ye botaye no Kentampo Waterfalls nsu nti na ko ye Easter Monday na ye picnic bie ya ni so ade hunu ne ye botaye ne ye pese e bam nti na ye ba ha ya ba ya so ye hunu ne ma bebre na kwasem nyame nsa no dwuma no efe enwanwa enu nti na na ya ba ha no sei like a party say people say a picnic say a say it's me dey more friend ba so na enrese wani nsa okachire na Adom TV fufuo party team ya bo ho dawro no mani ye hwammo mo ba ma ne ye fe pa na bia na bibi nti wanya ho anhwe bi ye hwe ne enra ekoso yeta wasi era dinya popo yeta wasi era dinya popo yeta wasi era dinya
say betrau jai mama didi mama na me kasa ntina mo ha ba wa adwane ntina wa mama di mama wate fufu party akwaso live obi ni 7 out to we tawo kakra wo kotoje kakra fufu no si de tebe didi na me Adom TV fufu party mama nkasa fa bom boza fufu de urban in varieties into no fufu no awo epenedan epe won kwan na dan aban kwan nkatan kwan re kwan ebunu baba Adom TV Badwam kasienti yadamu ase pa ne momo emresemu no yebadamu ase biem na yeto kase no eso dia Foreign Affairs Ministry no aye ne se enei passports application form no ebo no ekosro se ye book no e dia mawa 32 page booklet no from 100 to 500 cedis se wo pay 48 nso a 644 to nia ekro na nimu nti wo pen ntam so no so na price no enko ye free na ekwe one more shase nti hye no so ma ya Adom TV etwasui Babosumi afi etwemu na so afọ hwam no nsem so Shelley Ayekobotwi edekwato mrahye bedwuma bedwokwa a omo ehwe emra enhye ye ho nsem so subsidiary legislation se wonum enhwe na ebo a eda passport so wodo omo betumi apejamu se na ebe ya eka omo ebo wo ho no omo betumi ede aso anobi wekiremu a na eho akohia pa se Ghana fo etua sika yes so etua e passport ho free se eya kama se Ghana de no e wo fom dodo wonum wo mrahye bedwuma bedwokwa ehwe emra yeso esubi echiremu a abejakuo no edi enhye aso afo no de betu wonanim no ho dwuma yie pa abejakuo a wonom so ehwa mano ne nsem so ewo mrahye bedwum echira amanba wonsa ka efri afimpi mienu ne adunenan akon masika mu echira na kire se passport bo ewo Ghana ha ejina America dollar no enso echiri ponso a eno ene de wofam kura ewo ebibrem atoye mantemu wechiremu a Cameroon Guinea Bissau Burkina Faso and Nigeria nyina ede ewo soro yi a Ghana de eya kame se ye de ewo fom yi no nti na hweye no etu anamo a sese de wonum apejemu a okwa akoye o passport a na kire se ebo no akokoduru Ghana cedi no ahanum Adobafo bi ya wonumo wo Brasport lorry station Kroma Circle so onumo ani ajehu afutuo ya Attorney General de Amapoti Sahene no emunsa Adom TV etwaso driver for a woman etwi ahyen ewo Obra Sport Kwame Nkrumah Circle ede ato Adom News in Central for enim se efutu a Attorney General Godfrey Dame edema Inspector General of Police ene ne manfo se womo enyai a driver for a woman echichi omo kwam se insurance ewu omo se eya sempa papa na yade abeboa a driver for ewo womo akoni aba eho womo echiremu a akwan awodo a posifo ede omo faso se womo echioma aya na eyade ha adwene pa omo nyai se mlanu be adwuma na ye driver for nso ye ba hu say this is the law yesu ye be follow law no mi ka paper be wu a na ma hu krapo na police ewu 3 days na police chimia na mlanu be adwuma onu on ka kire mi say wo paper na wu ana say na enye say obeji mi 1 million 2 million asana mi san ko ye paper no enu eye corruption klono ewo klom na ehaye adofo aduma adofo ni wa polifo ni wa adofo ni wa eti esraw polifo no ayo munya botrema drivers kakra esraw ma anu demu bose ma yenchiri drivers ni bio insurance ewu kra pepese ewu amenchiri me Ghana insurance de mentiasi o if say insurance ewu insurance wu yo oni pepra anaso bi wu insurance go etimi kam ebi eso nkofa lawyer na ombeji insurance mana wo hia no nim lawyer obi ofi baby kura chichiri baby no aba abe pra wakra da be ofi baby na no aba na kwa wa fa lawyer nsa no aba beji no nti esa mi insurance Adom TV Badwam kase na oceano na adehye wo depo home ewo Ketu North mensimu from Montemu so wo mu hia suparnom ene nsu a wono enom no eho onna edema wo mu nti wo srempanifo wo mu awon odehye ba owusudwo bo aproko ho edensemi etwaso
Yetaka say ensure mpa. But in the case of Adishia, ewo depo ome. Eno ewo K2 North municipality mo ewo Flamante mo hanom pa de. Meka say enkwa ewo nsuo asem eda sunye mu. Sa wo hwe ba bia migina mpempen ya eni nsuo da machi a. Mpanyinfo ma asoma te say since 1982 ena mpanyinfo abetu dam edem Adishia ya edidi omuduma. That in 3 years, this year, now we saw Musano, the Mufiadiane, Edjare, Enom, HSL, and Shaya, Enqua, Edasun, so. I don't can say Abraham and then I'm in addition to being consumed and Biano, and so Musa Enomono, or Habempa, and I will at the moment. In so, I am the Medianum Kogumo, Minia, train so I am, where I am Quao, Yadianum Kogumo, and that. After it, me I say Adriane. After it, me I be just a no one and you cry. And you use your man, your man, we are Yari. Or my Yarisa, would your hospital cramp or must say a drone. Into a young white pass and mobile quiet won't show you. And what she, I don't say any assemblyman, Edema a year, the call from me. Open you Jonas, any Sweden combo, or how a man for a combo, and I decided to pump you for him some Badwam. What time of the people know have pump. So the pump we have the dam, big dam. So why the fish, catfish, everything there for the dam. So unless the government we have for the poor people we fix the pump machine. We buy government to buy pump machine, good stuff for the port dam. So the pump to the people who have before people who pay the pump. So please. TV. Kasiana Ocean Yaguswaya ward Pohome, a chrono I walk to North. Mensimo wa Framantemo, Nanyan Sonkwan Womoha, Nima Bibria, Mekroyo Chrono, Omutomusin, see. In Makua and Shabansi and a bine penny formra and a bone. From Retintini no man for our one the pot homie, ya offer a mantemu. Any Yama who do be a met in the past system and no be to say in Supapa, a quampa, and Cania, and any America home. Moses Ahiachi, ya no any jump training edema the pot homie, a fasha, or Babidian who entered to ye, a bit of cool, no doubt to just say, one more on some will be on Grand Cray, Nima Quahodo, Emerson, and a cynic, Shane Baya, one Sabecasani maybe. There was a flood. The houses downstream, they were all flooded. So government relocated them. That is why we have Quarters A, Quarters B. But as we speak today, Quarters B doesn't have electricity. So when you go to that part of the country, total darkness, there's no power. We all know electricity facilitates a lot of things we do in the communities. If you have light, at least you can save your small. Mamina no sona Adom TV Badwam Kasiana hana brema kwan no pay media siaseda ne odia emre no wadaje a wode ehwe ya fei na dwumadie no ye hyase enti se wabia to ha mane na ha ye twe hu sima kakra ye nchakra ya ba sam no ne akagyan no ye de bebro.